Sila di Amazon tu. Dia bilang ko sila nak kaya ano, Amazon siya, orang tahu sila Amazon. Orang ano, tengok Ya. punya top sila kan. Orang tahu sila pergi Thailand. Jadi ini nih, jadi konten nih. Jadi dia begini kan, dia asal dia kan kira macam Zeus lah. Kalau Malaysia tu Zeus Cafe kan. Okay, Amazon ni kata brother ni sama macam Zeus lah dekat Malaysia. Pun tak tahu Amazon ni apa brand. Saya ingat kan macam tempat kopi biasa-biasa, tapi dia kata Amazon. Iya, kopi ni, kopi cafe Amazon. Okay, nice. Dia punya trademark memang ni burung apa ni, burung kakak tua. Oh, burung kakak tu. Kalau Sekarang kita dekat Patalong. Patalong PT stesen minyak dia. Tu cafe Amazon. lagi 2 jam lah. 2 jam sampai ke mana? Krabi. Krabi. Oh, Jadi in Krabi. kita santai, paling tinggi pun 1213 lah. 100 gitulah. Relax. Ride santai, ini baru ride santai kan. Okey, jumpa lagi geng. Assalamualaikum.